मैम खुरमजरी पे न्यूज़ की मनुंग मैम तराम नौसरी इंडिया की डेमोक्रेसी ता मरीसुब युम्बी ने हाइनरिबा फ्रेस अमदी सिगी मथौ मंगमसिंग असे इंडिया दा दुम मरक मरक ता साफोंग बदुम यावरई हंदक तसु नौना हाइतरि ngasi ngasi मक वायरल ओइबा वीडियो दुदी 2014 दा वायरल चखब मतुंग दा हंदक से नौना वायरल ओरकवा वीडियो मखंग निखोने पुखसरिब से करिनो हाबदा मणिपुर की फैक्ट एनकाउंटर तो तोंगा तोन इंडिया के स्कैंडल कया दा मांगजिन थाना थबक तोरंबा दुमा मैगजीन tehelka.com tehelka मैगजीन के दुनबा वीडियो वायरल अमा करम वायरल 2014 दा असम राइफल्स की ऑफिशियल सिंगना मखोगी टेंडर नत्रगा कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्क सिंग दा पैसा साबा दुगा मखोइना मदुगी मथक्ता वाहंग के हांगबा असम राइफल्स की ऑफिशियल सिंग डिप्टी टॉप ऑफिसर सिंग ना मयुम दहन खरकांदा सो सो मसा का सानदबा प्रॉपर्टी कया अमा पैसलंबा मसिगी मतंग दा सोई को थिगनबगी वाफम सिंग मखोइना फोंदोखिबा लाइखरे अदुगा मणिपुर की ओइना सु हारिबा तेहलका हारिबा मैगजीन सिना मणिपुर की 2009 दा मणिपुर या सब फैक्ट एनकाउंटर क्वारंबन इंसिडेंट हारे खंगरिबा संजित अमसो रबिना लाइखिदबगे जुम थोदोक्तसु फोटो 12 थोइ पुथोक्तना मणिपुर मियाम दम पृथ्वी मियाम एस वेल एस भारत की मियाम दा हसिगुमलबा फैक्ट एनकाउंटर की वारिसे सबक फाखिबा अदुनबा मीडिया हाउस अमगी रिपोर्ट तुनी अदुगा हारिबा ngasi पुथोक्सरिसिना मु 2014 दा अमुसो हाइजगे असम राइफल्स के दुंग ऑफिशियल सिंगना पैसा सारामी वाइब्स तौरमी हाइबने सिंग वाफम दो लाखला मतुंगदा ngasi ngasi बग मणिपुर थोकलिबा सांगलबा इरांग ngasi कदाय फाउदा मरी लेनरिबनो मरोइना असो असोबा पॉपी पाक चाउन थारिबा असम राइफल्स की कैम नाकंदा थारिबा पॉपी पाम्बी प्लांटेशन तौरिबा सिंग ngasi रियल ओनर कनानो हाइबने सिंग वाहंग हंगपा अदुगा मणिपुर की कंडीशन सिदा मयामना लीक ओरक वीडियो मसा मसा असम राइफल्स नोमई कापा असम राइफल्स का मिलिटेंट सिंगा लोन यादब मिलिटेंट सिंगा समीनबगी वीडियो मसा मसा लीक्स मयाम अमु ओरकबा मधुमगना मीडिया हाउस मत पुखत बंत्रगसु मियानदी खंग खंगबा अमरोमदा मु असम राइफल्स के सिंगबा थोंग कया सि पामनरक्तबदगी मियामनसु असम राइफल्स से मणिपुर की हनख्रो हाइबना सिंग कोलाव कया लारकबा समथाना Tehelka'S ऑपरेशन हिलटॉप वायरल हाइबा टॉपिक खनना इंपैक्ट न्यूज़ की स्टूडियो दे लेंशन बिरिबसी आगे हेक थनना लेंशन बिरिबसी ओजा प्रोफेसर W Nabakumar रिटायर्ड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी मणिपुर यूनिवर्सिटी ओजा नबपुतराम नौसरे हामगतता लोइना मयाय लेंशन बिबा जा एन सत्यजित जे ब्यूरो नाइनी ओजा सत्यजित तराम नौसरी लोइना मताई थंथन ये थंथन लिंशन बिरे ओजा डॉक्टर वाई प्रेमानंदा हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लॉ मणिपुर यूनिवर्सिटी ओजा प्रेमानंदा तराम नौसरी ए हाम ओजा प्रेमानंदा दे हाना लाक्सगे मरोइना मसी लॉ की मियंग दसु खरा येंबा हाइतारे ममांगदा तेहलका की पोसे मखोइना चौचौबा स्टिंग ऑपरेशन क्या पांगथोकिबा लेगरे यामना ममिंग चना इंडिया दा हाइतारे इंडिया ना किनरंबा दुबु मुथरपगी मरम से लेरंबा याय ऑपरेशन वेस्ट इन अदगी आर्म डीलिंग दा यामना सो डिफेंस डील दा याम साउना मोय ऑपरेशन तौगिबा अद सिगुमा मैक्स फिशिंग स्कैंडल मयाम पुथोकिबा हाइतारे अद मणिपुर की ओइना सो इंसाइ पंजगी बुदुनी 2009 गी अदुना फैक्ट एनकाउंटर के सोबा फोटो 13 पुथोक्ता मयाम दा सबक फाकिबा दुबा यामना इचंग थौबा हाइतारे अमरोमदा अदुबु हंदक की लाइसि 2014 दा लेखिबा वीडियो ओइतारगसु मणिपुर की ग्राउंड रूल हुजु हुजु लाइरिबा पुलप पुलप सबने हाइबने सिंबा मतमदुगी खुसु खुलाई मोबाइल सिंबु करी नत्रगा फत्तबदगी नत्रगा सोशल मीडिया सी एम एक्टिव ओइदबदगी उब नत्रगा सो होजिकती लीक वीडियोस मयामा लेनरे अदुबु मीडिया हाउस ति मसिब यामना करी हाइतारे एग्जांपल अमगा लोइना पुथोपदी नत्रि हाइतारे मयाम खर खंगरगजो अदुना मणिपुर दा नत्रग इंडिया दा सिंबु तेहलका न तौरइबा थबक सिंगसिदा मणिपुर हुजु ले ग्राउंड रूल्स कराय फौता सुसनिङाय ओइ हाइबो हमदे कमाय थामिनि मजा हुजी कनोना हाइबीबा वीडियो से सही तरह सुरभ हाइतारे को कुइरबा वीडियो ने हुजी से अमुक थागनरतना डबल वायरल तारे ने ममांग वायरल ओहिबदो अमुकसु वायरल डबल वायरल ने डबल सेंचुरी गो मनि क्रिकेट हारगा आदना मसिदा कैनोमदि उलेको बिसि येंबदा मिनिट 9 मुना 10 मुना माय ओरंगनेबको येंबदुदा मोइना तेहलका की ngasai स्टिंग ऑपरेशन तौरिसि मरोइना क्लार्क ते कई होरगा अचौ अचौ मीबोक्ता दोइना पैसा चाबी वारीनी हाइदि करप्शन जी मनुंग दु फुमबगी वारीनी मा उनिंग से को कॉन्ट्रैक्ट की ने सेमबुदी मोइबुदी केस फॉर कॉन्ट्रैक्ट हाय कोई करी करी टेंडर गा पीबो खोटप लेनो को 30% गा लौबरा अदेगी दे अदुदा पैसा पियो हाय मरी मरी मे पैसा लौबी वारीनी उलिसिंग कई मतेनी असाना फुलगी ngasai मकोक्ति होरगा क्लार्क पुता कॉलोनियल यावरी सुबेदार नुबेदा अदेगी इंजीनियर कई ADG ओके शेयर नुशर लो यावरे मरी मरी ममिंग सु यावी मान फजबमना वीडियो दुगी ममिंग गा लोइना थायबको ममिंग गा था गा यावबा ओय अदुगा ड्रग की करी दी पंदी अदु मरोइना उजिकी टेंडर की करी की कॉन्ट्रैक्ट की प्रोजेक्ट की करी की इंफ्रास्ट्रक्चर साबगी अदेगी दी अखोय स्वाइदा कनो सु यावबनी
Manipur gi su mati am ga su yaubra kaino ma fabricated house ha khot gi su yaubani ko adumba ne ado uli jidi aseng badi corruption na pumme haiba gi uning be wani all itu di sector 9 sector ga 10 sector ga dai gi pot ne be mana base tawri sidi aduna ade AG South ki kari gi su yauba adu uning di corruption ama leire haisini adi yam phajaba loiram dai da video du gi khoina nungaitaba di khoi gi many uniform na first time smai tawtana on camera da many uniform the army gu ma sana phul gu sine ko many uniform sina paisa corruption drive to gi pot sima hai ai job du udri ta ju ta de khoi gi uniform da leiba khoi mani police na taba smai na central paramilitary force na daga khoi ga sana phul gumba Indian army gu ma sumana paisa loba ji ta de ko ngang da khoi na hai ni army mu discipline leiba army mu moral leiba yaw di hai ne ko ado ji ki du di first time in the history ga tawra ta budu ado ai khotang nungai ti paisa si launa re ko mai magi officer sing di launa male ana aseng badi madu khara kanna sathaga dau jani hoji ki se thigat ka dau jani ko thigat pasi kada yo khom ma se kham da thoidokna thigat pa makha de ta dre ko yam kanna aduga nga sai gi Tehelka'S si kayam na masi kan oi bano akhoi gi thajaningai oi ba dum ba potno hai ba duma khaitang su dum ngang na be ma ga ma ko ayam kan haijeroi ahan ba Tehelka'S na tawre se khoi gi cricket ki match fixing scandal ne koi 2000 gi ko si yam kan mo ji phau gi bani South Africa kari gi tawba CBI ni ga thigat na sumini asai Azharuddin ga matam nu phau ba ko Azharuddin ga haiba Ajay Jadeja kai ba Ajay Sharam ba kan moi hungadu kai no tan thok ngam taw gi bane ba ko aduna tak padi Tehelka'S se dum thaja ba ya badi oiri mana thigalak padu jane si ithik ta sok ta this different thing ni ko ago thigalak padagi di ga sai gi match fixing scandal sida akoi ne am khangan ba Muhammad Azharuddin du ade moi du action lawri ni na ko Ajay Jadeja Ajay Sharam adagi hendoroga amuk masi operation west end haidana 2001 gi mathang sei da mu tawbudu adu su mai pakhi adu aidani ne janata dal galer George Fernandez ka nomai leibagi potu neba leidilem da party ma nomai ga leibra ga yam kani khangde khoina da aida tawgi bani adagi di mani adagi amasu leine akoina thengna ba amasu Gujarat ki si tawi da truth the Gujarat 2007 si jam phawgi bani aduga Manipur su yawi ki Rabina Sanjika tawdu ngone ba police na encounter ni har encounter edi nomai amoina su pai ba amona su pa nomai kam da encounter ka adu di yaba aduga last ye kan da fake encounter ni khotpani pharmacy da tawga heart pani khotpani kaina leidna ko amaina zero blank ka pani khotpani hai port pu thore photo mayam 23 July 2009 ni adu case ti kano tawdana evidence of the tholok ta na dum loibo equit to ko to buni si case nung di nungai te ada mama pa sing moi mari mata na mo review petition tha ron to buni high court status po ba aduna evidence ya maru ba aduna hojiki thagatli du da asana phagi sida khoi ki prevention of corruption again like 1988 India gi adumba changakani aduga asana phagi di moi ek leijabani asana phagi ek rules regulation ahum leine ba ko asana phagi pakhung songya poti mo asana phag act 2006 si makha ni moina tawdu se adu ek tu makha asana phag rules na mu lerangoni rule du gi makha asana phag regulation na regulation maru appointment kari gi oi ana ahum sida moi ji loi yengdu ne khoina adu da sumaina corruption ga tawbu si moi si mai dihuti tawringa matam do ita ga moi si court martial tawdu ne ba ko ana adu gi por adagi anti corruption law mayam si palaga thapak loi tat ka doini adu ga thapak ta pad na taranga sai force sing du action law du di whole force battalion du gi moi gi di police ki di army gi di respondent superior na moi gi superior se all the time commander se ma di responsible oi ne ba mai officer wara tawta ga di kai na ga individual ek na te corruption ji officer pham cha thari ba moi gi wari da chum da this different thing ni court will investigate or ga court na maran pijani ko unless until prove guilty by the court khoi na mara le dia ya pote ba aduna adu gi poni aduna yam lubani aduga masida hoji case tu dina moina minister home asam rifle si maruina minister home affairs makha da leiba aduga ayamana army da gi deputation da lap nga thane bako mari le na jana sampa army ga se ana sai do army da mai home ka do unit to sakhi bada kai kai am par sakhi khokki kai su am yawi ne ko nuai ta ba ai khaman masi suba force amada sumaina allegation to ba na chum da basi thidi gi namjal laga leiba male ko thoidok na madu gi result ai phangde al phanga di dum haijarake ana hujik lai si mai latest si ju latest na te
high court the case mu thai ba Delhi high court the case thai sin keno kanda hujiki Assam Rifle sina Minister of Home Affairs makha da leibani na moina department inquiry ma thueba department inquiry ga chidi am chamungre da am chaman ngre ba de case ni man allegation ja matoni makok puk tu ngasai gi ARC pumme haining ne ba haining se corruption loi thalle corruption de dum tawle re moi da thaba te tawdre nakalam na leiba ge da mak jawan sin na kano mathai katli kholi adu smain tok ta whole national security threat ni kai am lu na hai kan the department inquiry am khoina tawgi pot lei gi bai tare a department inquiry du kada yo hom ai di yam kana khangjete ai na sai thengna ba di high court Delhi high court the case ma tawi case da high sina na sai gi moi gi mathak te independent inquiry ma tawbiu na haiba adubu Delhi high court na yarakti ba ko yadabgi maram du chupi maram du ne horen thamjage ba adu ai khamna masi chuma chumda ba ai khamna ministry level da ko is a very serious nature ni haina khanba phai kaino ba Tehelka gi magi masi achumba tawi haibasi ai nang saijagi ba case singduna that's a proof ne ba ko aduna khoina important lobo chumri khale okay important lobo chumbra na khanmani adu bujik si important lobo gi wafam se kadai phauta mangjin thar yang khana sali ai mara pu thasare important lobo chumri khanja ba hai kaino kanda Assam Rifle si di khoi notice ki oina ma si di ai sai thaba ahum pi bani na counter insurgency amane border fencing amane adu maintenance of law and order public order ga yaw bani na Assam Rifle sina sumai mai sum tar ga di lo ina khoi fail ora ne bolo pu chai sai ne ba khoi irang ji phabasu ngamaro henjel ani aduna maduna mari le re sadai sum mi di hai bana taba adu gi potuna si direct and indirectly affect of doing system ji corroded lo ina kai tara corroded kai Calling car, oh, just like a look to do other system to can do dark palms away one is that. Mayang Tazab is glad to not have to one thing, lady. Okay, but think not only was the quickie journalism, ying, but me and Shalay, but me and Hina was also heavy. I also was scandal, may am Marichim the Putokinina, Macoin Putoriva videos and Tragatumba, evidence may am do, why Karamakai fellow Regaso Adigi, among the Delhi High Court Kita, Kiasamas of the Panzaki, about the defamation case, Newsaki, the defense deal Marilla didn't have 2 crores Kiadunba, my Peshap, Pikanabagi from Haita defamation case, I tell it. Adusu Legedo, Maroina Masisi, Tehelka'S, Yamna, Hosixiam, Maggie, Maming Maggie figures a hundred Haitare. Other Kramina Masiki, journalism can also lack basic journalism, Yamna, Manipur, not India, as well as Labamo, Karam Mamai Shubunga, have a weapon that Kamai Tabi. A quickie, Kkay, Hojiki, Chorapa background rate on Big Record, Jana Tambikre, Degi. Sister Quina Ubaya was a quickie Hojiki, Indiagi, market development, Magi history says that a quickie freedom of the press, I was there. Masiki say, constitution, clear cut idea. First, American Constitution get clear cut freedom of press, I say. Press about First Amendment, they are India get freedom of expression, Article 19, Sidagi to explain to Rani, doing a press having exclusive about YCD, late have the Tabjagable. Masiki, Hana Masi, cry the breakdown habit, quick media, and have a background Tambayaba, a quick Laricum Pompasamba, 15th century, Saric Laricum Puma can says that a quick 18th century says the Larica Pung, the quarter home says that. Sweden in Hale mana. Sweden in a manner, 18th century, Horpes man, freedom of press as later Yadina, Mew by say, Singang the Diadina Tokant, Aduna, Masigi Matotamaga, American Magi Independence Pomatam the mana. Mana cam, Atopa at Lamgamaga cam, Kenagabu, freedom of press ka, Mew begi expressions here, Masisi home, Sunya Yaroi, a mentor was Sunya Yaroi, Masi Sung Piga the Bani have say Chanima, Harma Tam Grabaneva. Although India, the Madu Chapchava Haidabasina, Sigilapkanda, Quickie India says the Sumana investigate to journalism to Bakan says the Kakawaba, Masi, Tehelka'S to Basa, Masina Revolution for a Tamjageva. Or you get test pal, Moy Bahalo, no tourism, Mojan, outlook the Yormaga, Moina Masi Horgomatam, the Han popular or the Arimana, Makan Ying, Mana, at the magazine tabloitum Pumba, at the geese has a Hundokpa, Makan Matam, the web to sorry, internet, Yamkana, popular Hajikis Maju or the Mina, more than tabloid size of one Makan to Kanda circulation, Matam to the Aquigi, suppose Hindustan Times, the Lactariat number Matam Times, Jana, Smana number Matam, the Moshe 90,000, 1 lakh Europe, Adugi Magi, only can do Europe. Adumba Sapu Piki is Tamjagable. Adubu Masi Mai Dosas in a Kraitagak and Masida investigate the river Kangusing here. Masido Sataki, a quick Indiagi, a quick freedom of press, a quick investigative journalism with Dosasi. I did Masida Hanam the Mana Tauja, Tambikib by now, a quick Karim the Lake, deals a Karim Lake.
अदुबो डिफेंस हैबा अखोय ngasa asana phagi nei na bina ko defense है मीने penetrate तो बंगम दब थबा अमने बा डिफेंस है सिगा मोद अते सिगा कनो कर माजे होली काउ दम ट्रीट तवे बा आदि अखोगी संबया दबा ईश्वर दौना करिगिनो हा काना मोद प्रिविलेज am pini से 6.5 लाख करोड़ मुकी माई बजेट से दा मा पेंशन क्या pini तोलो क्या pini से उत्कने बा अदुबु अखोगी sta research and development adagi masirane akhoi yamna hori manung jam leise research and development gumba adagi magi arms procurement gumba pot leiba singse masi yam clear cut oideba aduga akhoi gi masi se akhoi sumba paisa expenditure khudimak se parliament na loi control taw assembly na budget na standing committee ma adubu standing committee akhoi gi parliament ke standing committee na pibe recommendation che defense study binding oideba just recommend she taw when haiba adubu mat taw da yade haiba standing committee ke binding duty defense related sigi leitaba singsina ahoba mayam adigi procurement kumba pot leiba se so da leigani hana Tehelka'S na horgo matam da ngasagi hojiki magi west end gi adigi godra gi masi torok pachi kam sathi gi na phajana torok ke haiba bu matam dugi defense minister tu ibane adigi phamtari bani adigi matsigi sejda khi matam de BJP ge president Bangaru Lakshman je masu pa la pesa yam jam banate la amal lauru habida makta masu BJP president ge tu ibane aduna sting operation aduga defense ta su tautar atopa de se kam torogati ni haina sumana torpa kan se adubu mase akhoi gi hek lor paga masi mai to sa sina enforcement director sina koitan tan na bade makhoi I map se aduga hojiki west end tor ba kangu sing se mase mose loi jail jang hi aduna India da kaduma thaba ma tong matam da investigate to gena to matam da mana puthui poto madu da thijan da bida thijali ba mi du na target to ba khoi system sina ani mana puthui aina suppose ke one thijala ga ss da karur pe su khudoro me han to mata मधुगी पोतो मुना डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है ama chane ba court martial guma to banate ba डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो नमसंग एसडी डिफेंस के डिफेंस के से अखोइना अखोइ रिपोर्ट लेबा पिछि चाइना ना खंगडी कमाइ तौनी मीना खंगडी कमाइ तौनी हम सुम लोट लगे मनुंग दा तौबा याबा पोट याम लेबनिना हाइदोक तबनिना टॉप सेक्रेट ओबनिना मरु तौखरे अदुबु मसिगी सुम लाप कांसि हौज अहोम बखरादी हौजिक से खरा हौजिकी चही तराई ममांगदा असाना फलसि लापसि दैदि मयाम डिफेंस की सर्कल मनुंग से हाइना बहौरेबा हाइदि अखोइगी सेदा पोचे लोय हाइदोक ता अमेरिका दि लोय खांगेबा अमेरिका गा चाइना गा मोगी स्पेंडिंग से अखोइ सिना मचिन अम योबा पोनते अखोइगी जीडीपी अखोइदि परसेंटेज खरदनि मोइ सिदा ट्रिलियन ने अखोइना करोड़ लाख 6 something लाख की वारी मोदी ट्रिलियन की वारी ने मखोइ सि योदे मोइ पूरा ओपन ओइ मोइ खांगी अखोइ सि खितंग ओपन ओइ सिना हाना पोट लेब खोटपसे मसिदि खितंगदि मरुन हजिके कानाबसि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ना हु हेनु उलमबसिना मिसिंगसे खरखो हुंदोप खोटोपदि लै हाबिसे थमजनिङेबा अदु सिलेसिदा अखोइगी खेनब अमा अखोइगी लापकान सेदा मियो बेसे हाना अखोइगी सुम इबे कानाबसे हाना अदु अखोइगी सपोज निंथौगी मतम हारोना मतम दे लारे हेबे मिसि याम लैतेबा अदु मतम दे कार्टून येकपा मिसि लारे हाइतबा मिना सु अदु अंडरस्टैंड तवेबा अदुना थाइन रोमन सिविलाइजेशन खंगे इंफॉर्मेशन खंगे अमना थाइन कार्टून से कार्टून सुम तोरगु मतम दा कार्टून दगी मीडिया लाको मतम सिदा मीडिया की फ्रीडम मुथतपसे अदुना ओके के अखोइना हारिसिना फ्रीडम ऑफ कनो दा एक्सप्रेशन दा अदुगा मान इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म तौबा मीडिया सुम ताना लेरदी इंडिया की होल डेमोक्रेसी की महाउसे हंदरने मसीसिना क्यातिना सोके कांदा अखोइगी लम की अखोइगी कहतारा क्याम थिना अखोइसे कनो तोगे करप्शन क्याम लेगे हाबसे मसीगी अखोइ इंडेक्स अमा वर्ल्ड की थी मतम इंडिया से मखा लेग्रेबा डेनमार्क कुंबा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज मयाम असासिदि याम चखलेबा अदु अखोइसे याम नेमथारा लेयेबा मसी चखुतिसे कइगिनो हाय मतम दा अखोइगी बजेट सिगी तंखाय अमदी कनो चखरनेबा मैनेजमेंट पैसा पीबा सैलरी पीबदा अदुगा तंखाय अमदुना अखोइगी तंखायदुगी मचेट अमना डेवलपमेंट वर्क्स तौदोइनेबा डेवलपमेंट वर्क्स तौबदुगी 30% ना अखोइना पारिसे ngasiगी हजिके तेहलका की हाइसिना 30% दुना ngасagi थबक तौगे न चंगनब होनबदा थबक पीदुरबे मिसिंगदुरा येम 30% दि लोइथोखरे अदुना अखोइगी एंटायर बजेट सिगी 80-90% दि सिगी कमी खरन लोइना पारगा लैबनिना प्रजादा यौद्रे अदुना डेमोक्रेसी से अदुगा लेबाक से प्रजा नुंगाहनगे हाइदि मीना ngangiba मीना इरो पोदो चुमना इरपदा क्वेश्चन तौदबदा मगोन सपोर्ट तौरदि लेबाक तो फनी हाइबनेबा अदुना अखोइना जे हारिसिना अतोपा लमदा तौरिबसिंगसे मसिगी सि यौदा तारदि अखोइगी इंडिया सिदि खरा फरक तारनि अदुगो हजिके तेहलका से
Tehelka'S se akhoi international press institute na ma se akhoi chei huding award piu da ma se anirak phange 2010 ga 11 da phange adu smaina phangba si India da ri kai yaudi aduga press ki index akhoi ki press hoju lai ba akhoi press ki freedom index ri 180 countries manung da akhoi 150 da gina 161 da high ga lai ba akhoi si haidi akhoi si thangna pa China gumba China da di everything je kaino na control tori ni mo government na North Korea da adu moi ga adu manana dum lai ba aduna prajana pami ba akhoi na khangi poche press sina khangti habje thamjani aduna khwaidai phaba democracy ama thrive to honge di phajana chakharan gi haitar di freedom of press level kanda da lebak to transparent khara oi mathau tai ba transparency okay ayo mathang dam rok chi jana kuma madang hita haitare moral ji India gi moral haitare as well as ji thori ba particular institutions gi moral ji amna soba polam ne du bu hoi scenery ba posi Manipur da tawri ba lawri ba tang sana falsi tawang jam saw kore je habi na ahum nei border fencing border ne border nga ko ne santi rakha tham bane aduga khoi gi amadu hujik amadu kariba counter insurgency samai to lebin counter insurgency ki ming 2005 ta suspension operation sathari nongoi maru bo kamna da ba organization singa suspension operation tawnai haibe ofam lakni na da asana falski adu particular institution ni moral zu kara dum so obra then amarom da laiba India gi bureaucrat officers sing sei da sakhra kanda asoba magi sana da lan tu paisal le habi ofam du lakni na adu maram kanda sei da laiba pumni yeng kanda public amasung laiba defense ka leidari mari public amasung asana fal leidari mari sida miyam khali wakhal ji hujik thoi ba thodo sika correspondent orabra haiba wahang ni kamai thami ga hoi yang phajaba wahang ni ke ko du kitang mangjona na du gi mamang da aina kitang khanba wakhal da leiba kitang background gi information kitang ai thamja ge mayam so me Assam rifle si Manipur gi leiba rajniti gi sel thum gi aduga nat ki oiba punsirol si da di moi se achowa thodang loriba adugum paramilitary force mani maram ding asai koina khanna pesa yauriba security ko border security yam important ni take madudagi handok tana counter insurgency matamam da Manipur se counter insurgency insurgency lei have ni namasda sobo thodang lorim ni adudagi law and order nga pa so karing mo darkar le regadi sarkar pang doi ni aduna Manipur gi punsi role da moisu achauba thodang loriba adugumba paramilitary gi defense ki manung sang force amani adubu Tehelka na puthorei ba pochina liraga su akoina khanba ya ba pochi masi Assam rifle gi magi credibility da magi kari haini magi honesty da si achauba dark spot amani haibasi madi adum Biam India Punamona Matam to the Kanagra pony. Madam the Lady Pochi the some elements of truth credi yawi 100% Chumdregasu elements of truth credit labanina Masi Barot Punamakta Putoga Tehelka.com the Puton Kanaragasu Masi Manipuradi Amukena Maru Madam the Assam Ripana Atopa Indiagi Mapam the lower diet they give Manipur Loriba diet as in the head of Maru Sina Han point on the Tamaga Aina Kaizabata. Nasai Kkay Thokchom so habiraba democratic system amakakta di pre-SIC mari suba yumbi ni natra executive legislature judiciary la kan the pre-SIC mari suba yumbi democracy gi achumba wahan tho akhoina phangan ge haragadi pre-SIC yamna maroi ba pot amani madi press ki criticism aran achum aran puthok pai ba pose aduna investigative journalism maisi Lairiba democratic system do Lairiba amot pa mayam do sendong na bahona ba asoba role loba journalism gi mai wona mane ba bayon mane asoba area mani da Manipur da khuda moi na ina haijar kan da khoina ngang ori da Manipur da yana na investigative journalism gi posi kari da hudor kebo 60s gi mayai salak pa dwai da gi Manipur gi nationalism sagan na bahona ba da matam do da phongan ba Kogi Pan Manipuri Youth League Lamyan journal sida Yukhal Marum Daina yes Kalam Mama Apomok article Mama Yukhal Marum Daina
ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕꯁꯤꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟꯃꯦꯟꯗ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯣꯠꯄ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯣꯠꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄꯁꯤꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯣꯠꯂꯤꯕꯗꯨ ꯎꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯗ ꯃꯔꯥ ꯆꯦꯠꯁꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ 60s ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯏꯝꯄꯦꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯑꯩꯅ investigative journalismꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ 60s ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯄꯥꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯌꯨꯠ ꯂꯤꯛꯅ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕ ꯐꯥꯎꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ article ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ article ꯑꯃ ꯌꯨꯈꯜ ꯃꯔꯨꯝꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯦꯟ ꯅꯦꯝꯗ ꯄꯤꯔꯒ ꯊꯦꯡꯒ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯦꯟ ꯅꯦꯝꯗ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯁꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯀꯔꯞꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯕꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅ प्रजा ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯅꯕꯒꯤ ihau amadi sagatlewa ngasai ko sasna hairiba kasi defense ta ngasai gi ihau amadi piramba revolution ahongba ma piba haise aduna masi press ki yam important oiba potne madam di press na mari suba yumbi weraga sarkar gi natraga leiriba khunai sa amotpa mayam do mayam da khanghandraga di mayam di kumai ma mit pangoni aduna press ki aso thogdang ne nai thamjage aduna aikoina housing la kan da aikoina manipur gi context da housing manipur da thoiba conflict si da isda asam rifle gi moral kaya mari leina gi si ngasai sun koi ke na hoba mata so dum haibi gre asam rifle si slogan oina di neutral oina lei haiba slogan oina di akwai kangrup amatagi misang sang di haiba uraga su akoina video da viral oirakpa social media gi juknina manipur police ki mamang da makoi gi gari khamjalaga thonda lambi thasan bagumba adai ima ibel singna moina satpada thingu matamdana kariem ka thaina bodong hek tawbagumba aduga kangrup amagi tawbadana makoina mateng pangbodong hek uba adai akoina viral udra bhawbada akoina mokaina hauzik red area red zone area na leirisida akoida suppose moirang da kapakriba akoigi missile gi posi hekta khudakta minute manga da assemble tawraga kapak pa ya po nati madu arumba poni mari manga pura amgani pura amba potu kadai baw pura ei kadai wai da assemble tawi gaise adum makoida kaino leibam thoidan madu information leibam tho adugumba mayam ka se amata tawda basida manipur miyamna noidi neutrality adi no gi slogan oina season naraga practice the action da nakoi the neutrality leitaba lairiba conflict se da nakal amagi misang changsan laga matam gi oina khulai kaino tawsal laga policy odum sinjan laga lairiba conflict se sum sathan bai ya bagi wakhalon ama leibra hina signary su ngasai Tehelka'na 2014 da puthoki ba sahi tara surabo posi matam du dagi motana sumla amgadi haujik su molam bai ai na hebagi akhoi da thaja basi amokena sesanan bagi wakhalon ma da yeng su yai da adai da khudam oina ngasai ke na su pangraba se drug ai si manipur gi wanati manipur da popi thaba thingba manipur da drug ki lalon mam gi lambi oi basi manipur da nati ba mangoi yam seng nam hairaga manipur se drug ki route amu oi bagi wani golden triangle dagi masina manga kadoi di nation gi oina harot puno gi oina ni aduna ai khoina sai da government of india da su dip hayan base drug se manipur da le manipur da popi thare base manipur gi problem nati base sigi problem national problem ni chaw nei kan da si national problem ni ade akoi Premananda su yauri masi concurrent list da yawra do central list da yawra drug se moi do forest ka drug ka se moi central list su yawgi pot lai re aduna di hauzik prithibi punamak sida se north america da mexico da colombia da kai da drug ki cartel mayam sa tarok tholai bai impact si india da laka da warga di hauzik khara haugalakpa matam da popi thaba ka je thingjan ma question basi government of manipur na war on drug and tawjarga su government of india na hen mateng pangsalga masi thingjan nam thoidara madam di in the interest of the future of the nation nation sigi future do yenga mas khut thingjan man toi ngasi bawda manipur na tawraga center da khut thingjan magi wasi iyo ude sigi matang da akoi center da khut thingjan haninga forest ki matang oira su natre ga drug ki matang oira su maram di mase manipur gi problem oina khanbi bagi mota national problem oibam toi zum su zum mani akoi haijari ja sigi mayam si lebani na yengjan man toi adu ain thamjani di
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯟꯗ ꯃꯥꯡꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯒꯤ ꯀꯦꯝ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅ ꯈꯥꯗ ꯅꯥꯇꯣꯟ ꯁꯨꯃꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯤꯑꯕ ꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯎꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯥ ꯐꯦꯁꯤ ꯃꯤꯠꯅ ꯎꯔꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯁꯤ ꯊꯤꯡꯕꯗ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯟ ꯗꯔꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯊꯤꯡꯉꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯒꯤ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯃꯦꯟꯠꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯈꯪꯍꯜꯂꯒ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯌꯥꯒꯦꯁꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯈꯪꯍꯟꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎ ꯈꯪꯍꯟꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯃꯣꯠꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄꯗꯧꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ 2014ꯗ Tehelka.comꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯤꯕ 30% ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯒ ꯁꯨꯝ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯝꯖꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯁꯝ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯝ ꯁꯤꯄꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨꯗꯤ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯕꯅꯤ ꯃꯄꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯄꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯈꯔ ꯈꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯆꯥꯛ ꯆꯒ꯭ꯔꯤꯡ ꯑꯃꯅ ꯆꯦꯡꯀꯣꯛ ꯑꯃ ꯆꯦꯡꯊꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯅꯃꯥꯗ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯈꯪꯅ ꯇꯧꯕꯗꯨꯅ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯣꯔꯦꯂꯤꯇꯤꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠ ꯗꯥꯔꯛ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯆꯍꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯆꯍꯤꯗꯅꯣ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯒꯤ PRO ꯑꯃꯅ ꯃꯣꯔꯦ ꯂꯝꯕꯤꯗ SI ꯙꯅꯕꯤꯔꯅ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣꯒꯤ SI ꯑꯃꯅ ꯐꯥꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯗꯨ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎꯗ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨ CBIꯗ ꯆꯪꯗꯕ ꯃꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯨꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯌꯧꯁꯤꯜꯂꯨꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯁ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯔꯞꯁꯟꯅ ꯍꯥꯔꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯌꯦꯁ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯀꯔꯞꯁꯟꯅ ꯍꯥꯔꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯗ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯨꯝ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯅꯦꯕ ꯁꯨꯝ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯅꯤ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝ ꯁꯦꯠꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯤꯗꯅ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯥꯟꯗꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯗꯨꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤꯅꯦꯕ ꯃꯣꯔꯥꯜꯁꯤ ꯅꯣꯏ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯇ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯅꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯨꯝ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯁꯣꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ border security su mathau ahum piriba mathau ahum piriba sida adugumba sum sabagi thabakse tauram maram oiraga matamdagi sum taurakpaduna akoina khangdarga su adugumba Tehelka.com na sting operation torga puthor politga su 2024 decade amagi manungda ngasi akoina phangaiba awaba mayamsi makoigi morality da sokba moina thabak phajana tawdabadugi madu fola haibagi wakhal ma khalan nabagi masa ama miyam da pi ya wakhal da thabjage